Je di an nou pal apren ki jan pou jwe mwen vle we glwa ou nan lot nivou pa Daily Benson. It's in the key of C. 1, 2. Ok, so pou mwen kod lan ap C. So C. Alright, so C. So chote ale, so pou mwen kod lan ap C and then F. So F. And then G. Alright. And then you will also play A minor. Okay, so dale. So map chèche mwen bezwen plis ke avan. Mwen santi nan mwen swaf. Mwen bezwen nan yon lot nivou. Mwen bezwen nan yon lot nivou. So map chèche aussi, map chèche mwen bezwen F. Mwen bezwen plis ke avan. G. Mwen santi C. Mwen santi nan mwen swaf F. Mwen bezwen nan yon lot nivou A minor. Mwen bezwen C nan yon lot nivou. Sou lo ka fe, mwen bezwen nan yon lot di lot ou di. So mwen bezwen lot di lot ou ka jwe G an. Anvoal sou A minor. So ka di mwen bezwen nan yon lot nivou. So C, G, A minor. Alright. So nou walon lot pati an. Lot pati an le. So li ale. Ok, so men mwen Seigneur gangou. So men mwen Seigneur gangou pou prezansou. Mwen vle we glwa ou nan yon lot nivou. So men ki jan ale. So C. Men mwen Seigneur. G. Gangou. A minor. Pou prezansou. C. Mwen vle we glwa ou nan yon lot. G. Nivo. A minor. Mwen vle we C. Mwen vle we glwa ou nan yon lot nivou. A minor. So mwen vle we glwa ou nan yon lot nivou. So C, G, A minor. Ok? So nou balon lot pati. Lot pati an le map kriye pou glwa ou. Ok? So gale. Map kriye pou glwa ou. Map rele pou glwa ou. So preske menm jan. Progresyon menm jan. So map kriye si. Map kriye G. Kriye pou glwa ou. A minor.
ma prele si, rele G, rele pour gloire ou. Mwen vle we ou si. So mwen vle we ou nan yon lot nivo. So mwen vle we ou, the same thing. C, G, A minor. Et puis ça c'est tout chanté, hein. Tout chanté en net. Nan komanseman, sou bien tande chante an, gon ti pati mi se fe pendant la jwe piano an, ou ka imitel, mwen, e pa ou te ki chante an, so wap jwel, ou wap jwel mja moun dan, so baka moun ap bo problem. So, imite sa mi se fe an, mi se fe, tan, 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 something like that. So, on va chanter encore, on va finir commencer à chanter. Tan, 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 tan. So, ça m'a fait là, c'est si, 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 A minor. So, si avec A minor. Si, 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 A minor. Si, 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 A minor. But m jwe l kon sa. Ou le m jwe A la, m jwe A la. So m rerange l. So, sa son bel chante. On chante ou kabay bon Dieu gloire avel. Souti sou ap chache bon Dieu, ou gran groupe bon Dieu, ou vle entre nan présence bon Dieu. Son bel chante ou ka ekri. Puis sou bien moutou ki jan joun lot chante, just dem ki non chante an e. Et puis m ka apwen ni, et puis m ka moutou ki jan pou jwel. But mwen me derli ben sen, se sa fe m ap ajoute chante misye, parce mwen chante misye ou mache nansam, m jen a Saint Esprit an tande chante misye yo. But mwen me lot artist tou, so sou gen lot artist ou anvi apwen nou chante lot artist yo, just dem ki non chante an, ki artist ki jwel, et puis m ka ese apwen ni, parce etan dem tande chante yo, so l ka pon moun ti tan pou m mette l sou YouTube. Okay? Thank you for watching.